Fundação Kromang Malaka oferece bolsas turba jovem Timor-Leste hamutuk atus rua recém. Quinta-feira, delegação Fundação Kromang Malaka Atambua, Indonésia, halau audiência à Comissão Zige Parlamento Nacional. Nebe trata assunto educação, juventude e cultura no cidadania, discute com a iniciativa Fundação Niang. Nebe hakarak oferece bolsa estudo, Batimoroan Sira, hahuhus escola básica filial, to escola básica central. Chefe executivo Beasiswa Indonésia e Timor-Leste, Adriana Serang informa, e a audiência da Comissão Zige Parlamento Nacional discute com a implementação do programa Bolsa Estudo Vocacional entre estudantes Timor-Leste e Indonésia, nebe se lança e a raiwa e a lorong neum fulan julho tinang Pertemuan diskusi bersama Komisaun G di bidang pendidikan untuk kita mau bersama melakukan kegiatan peluncuran atau launching program beasiswa vokasional Indonesia Timor Leste yang akan diadakan di OIKUSI pada tanggal 6 Juli mendatang. Di mana beasiswa vokasional yang kita maksud adalah beasiswa yang kita berikan kepada adik-adik di Timor Leste, khususnya pada tingkat EBEV sampai EBC, untuk nanti mereka bisa dapatkan bursa studi lanjutan sekundaria sampai universitas di Indonesia. Jadi hari ini tujuan kita bertemu dengan Komisaun G untuk menyampaikan hasil. Kurang lebih saya sudah 1 tahun di Timor Leste menjajaki pada 5 distrik. Dari distrik Dili, Likisa, OIKUSI, Suai Kobalima, Maliana, dan OIKUSI. Jadi 5 distrik perbatasan Indonesia ini sudah kita lakukan penjajakan untuk adik-adik mendapatkan beasiswa pada bidang vokasional untuk tingkat sekundaria sampai universitas di Timor Leste. Nune presidente Comissão Zige Parlamentar foi agradecer a Fundação Kromang Malaka, nebebela oferece bolsa estudo para jovens Sira e a técnico vocacional Niang, capacita jovem de contribuir para o processo de desenvolvimento. Internacional kita agradece a Sira, kata kita precisa do Americana política do Ministério da Educação, kata kita sehat tu ni da escola secundária geral e kita sehat saya escola técnico vocacional para preparar e ter uma Sira juventude Sira para Sira e ski e a keterampilan para Sira sai badai ni da nível baik kan nação budaya resolve problemas em Timor. Jadi língua portuguesa ni hanya língua ida nível identidade ini kita precisa dulu, mas ini kita fokus baik kan nível estudante Sira ni keterampilan sai badai ni da para resolve problemas de Timor. Depois de língua ni hanya kita agora dará aprende ona e qual é dará com a língua portuguesa. Baik namanya tu Sira. Portanto, o programa Bolsa Estudo Vocacional Idane foi embadahuluk implementa e Timor-Leste, beneficiário Sira, nebese reta uma oportunidade para bolsa quase nain atus rua recim, Sira husi município Likesa, Raiwa, Kovalima, Bobonaro, inclui Dili. Jovem Sira nebe reta bolsa estudo se hela iha asrama Kromang Malaka, durante Sira estudo iha tinan tolu larang. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.